هەڵبژارتنên Encûmenê Nûnerên Iraqê ku biryara de ev sala da li seranserî Iraqê bihêne encamdan, belê heta niha aware û cihê dengdanê bûye kêşe, ji ber ku beşekê awara vegeriyaye û beşekê dî heta niha di nava kempan de ne û heta niha ji mareka zor kartên dengdanê bû nehatîne durustkirin. Xelkê neynewa nebes ku malêt xwe ye ku heta qeziye bi sanahî bête kirin. Hemiyet kempa da herêkê kefiyetciyekî da hindeket heykela da dijîn rastî bi rastî astangek mezinê heyn et rêya hawelatiyê parêzgeha neynewa da bo peşdarîkirinê prosesa siyasî da ya hilbijartin. Heta nû ke hêşta bidiristahî paqij nekiye şilax mamosal. Vecê ço xelk zivî teve xwe ayet Arab jîl vêre Silêmaniyê me ewîdiyek hebû esmintek hebû li wêrê xwe xelkê em bar jî hindek şwan ya rafkin biziv neve li wêrê yê zoriyê lê dikin ku evêt wezîfe heyn yê ji wezîfê wan tîne xwedê hindek hemû îsteqala xwe den naçin. Sebeb jî ew e ku hêşta mesaîla tayfiyê etmayîn, hêşta mesaîla avadanê avankirinê etmayîn, afnîne kehrebnîne xedemat nînin de xelk çaçî teve. Êk ji endamên civata nûnerên Iraqê wesa bû dengê Amerîka diyar ket ku hewlên ciddî wê têne dayîn ji bo wê çendê ku asankarî bû awaran bihêne kirin, da ku roja dengdanê bikarin dengê xwe bidin. طبعا حتى انه كان اريشا واصلا تريك داياكي او قائمه بايومتري بطاقه انتخابات يتهل بجارتني حميناتنا دابشكرن براستي بشبكه عداله دا قال خلك ما حتى انه ك نافي وان نب ديار بيا اتوان قائمه دا توان ليستا دا البرهندي ام كومبوننت خو ما تركيز كرين ما مكثف كرين دو دا ام جهنا وك قيناغك او قيناغ او بيت خلك ما بآساني بصانحي بشيء دنگي خوبدات ده هتا زانين کو هتا نها به گوری اوان آمارین فرمین ریوبریا کوچ و کوچبران کو زیدتری 250,000 خیزانین آواران لی هرما کردستان هنو زور بیوان ین دشتا موصل و دورو برانه او دمکی دایه کو جمارکا زور یا آواران و گریان سر مالین خواه بله زوربی آوارین شنگاله و بشک آوارین موصل حتی نها نوگریان و کاو عمر دنگ امریکا دشتا موصل